आधुनिक अपाची AH-64E अटॅक हेलिकॉप्टर्स आयिल्ल्यान वायुदळाची मारक ताक आता बरीच वाढल्या. अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल धरून 14 देश अपाचे हेलिकॉप्टर्स वापरतात. 2015 भारतान ह्या हेलिकॉप्टरां खातीर बोईंगाकडे कबलात केल्ली. फाटली 3 दशकां जाली भारतीय वायुदळ रशियन Mi-35 अटॅक हेलिकॉप्टर्स वापरता. आधुनिक झुजात ती फाटी पडटात. मंगळारा पठाणकोट एअर बेजीचेर जाल्ल्या एका सुवाळ्यात वायुदळ मुखेली BS धनुआन 8 अपाचे हेलिकॉप्टरां वायुदळात रीतसर दाखल करून घेतली. वर्स 2020 मेरेन भारत अमेरिकेकडच्यान 22 अपाचे हेलिकॉप्टर्स घेवपाचे आसा. पयली आट पावली. Today, with the induction of the Apache AH-64E, the IAF has upgraded its inventory to the latest generation of attack helicopters. Like it was covered by the CNC, we signed the contract in September 2015 to deliver 22 Apache helicopters, and these helicopters have been modified specifically to suit the exacting standards demanded by the IAF. I am very happy to note that the delivery schedule is on time, with 8 helicopters being delivered and the first set of crew being trained by the Boeing along with the United States Army. Bureau Report, Prudent.